Muna Baka ekenin atı. Men ali ulağın tarta alбай анан өзүн эле чыгарып койдум эле шашылыш. Азыр Baka экеден сурайм муну канча кылтат. Baka эке. Атты бу агылы ушу атабы? Канчага чейин? 300 чейин кылып атышат. 300 чейин болбойт да ачык эле атчы. Эми улактарын сурап атат. Улактар да бар, ошолорун кошуп киргизип коебуз. Азыр минерде да улакка түшөт. Кошумчалап киргизип коебуз. Мен анда бүгүн дагы улагын кошоюн даган эртеси күнкү камерамда каналыма чыкты экинчи улак жардын үстүнөн. Ошол жердегилерин да кесип бир толугураак киргизейин анда Baka эке. Сурап атышат, улак бар келет. Абай биринчи видеода улагы жок өзүнө тартканбыз. Ооба. Ошол улактар болсо да кошумчалап коебуз. Ооба, жана полвандар мен кишек улак утуп калды эле, анан мен чыгарып койдум эле да. Анда Baka эке номерди айтың. 996 702 67 27 27. Баасы канча аттың? Баасы 400. Болду. Кемі бар? Бүгүн улактарын кошуп киргизген ушул аттын. Бирок жоончу жакшы ат. Oynap çağıp turgula jigitler, razminka kılıp turgula. Aşırıp turgula, aktirde turgula, ağdır buna. Kaygaranın cemaati 87'leri çoğultu aksakalları geldi. Ata dua kılıp ululaktı başta biri. Torpok Cengin 60'la çeyin 2 pay teşilgen. Tek koldan boylu jigitler bolsunca. Bunun bir maksatı dağı şol, cipte ekti jogotoylu. Oyun taza taylı dep hareket kılıvatat jigitler orunlarınkı taza saylar. Bekir spor kılıp bugünkü gündü dağın beldeş bilen tartış bilen ötüp etmeyle bulak tartışaylı jigitler. Ölmüş baba Varaş'tan gelgen ölmüş. Hazır kurtarıldı Varaş'tan gelgen ölmüş baba taşta aldı.